Kang lapai berjelari rapoke laku menyorgani. Dikit saing hari baru laliwat kode lalu berasi. Lamun sidang kemanen dan bajulu mati, sangguplah aku jari mesan. Sangguplah aku jari mesan.
Bila den mati sikutan itulah lepasnya bau Berembe lu iya 20 lanjut balik tapi lanjut balik cuma yang titip pesan kalau ada ibu-ibu atau masyarakat Beleke yang berminat beliau datang ke Beleke untuk saya ketahuan lemak-lemak begawe milik tebang penting kan hubungi Tiang atau Dede lamun rasa ngejit tenang nih nomor WA menara